Jedna cytryna każdego wieczoru, a rano cała ta ohydna zawartość opuszcza organizm. Śluz i toksyny, które przez lata zatruwały krew i jelita. W ciągu 2–3 dni wydalane są robaki, ropa i zgnilizna, które powodowały nieprzyjemny zapach z ust i bóle całego ciała. Organizm sam wyrzuca z siebie całe to świństwo. Robaki, śluz, trucizny, które przez dziesięciolecia wysysały z ciebie siły. To takie proste. W 30 sekundach pokażę, jak przygotować ten przepis. Słuchaj i zapisuj. Nazywam się Krystyna, mam 69 lat. Pochodzę z małego miasteczka Przasnysz. Mówię szczerze, bo ani lekarz, ani apteka nigdy wam tego nie powiedzą. Mówię z absolutną szczerością. Za chwilę opowiem, co uratowało mnie w ciągu 5 dni. To nie chemia, nie tabletki za tysiące złotych i nie zabiegi szpitalne. To prosty wywar z 3 rzeczy, które są w każdej kuchni. 2 minuty przed snem i już następnego dnia czujesz, jak wszystko w środku się oczyszcza. Ciśnienie spadło, zniknęło zmęczenie i ból głowy, brzuch nie puchnie już po kiełbasie i słodyczach, poziom cukru się unormował. W końcu śpię całą noc, a nie biegam do toalety. Wcześniej budziłam się każdej nocy o 3:00, bo czułam, jak coś się w środku mnie porusza i kręci. Kręciło mi się w głowie, nie miałam siły nawet podnieść filiżanki. Myślałam, to już koniec, to rak, albo pasożyty dotarły do mózgu. Lekarz tylko rozkładał ręce. Zrób badanie kału, 250 złotych, a wynik zawsze był negatywny. Ale czułam, one tam żyją i zjadają mnie żywcem. Potem moja siostrzenica wysłała mi filmik, na którym polski lekarz pokazuje, jak przygotować wywar z prostych produktów, które można znaleźć w każdym sklepie. W ciągu kilku dni zabija on pasożyty i ich jaja, a wszystko wychodzi naturalną drogą. Metodę tę w tym roku nawet nominowano do Nagrody Nobla, a państwo ją poparło. Na początku nie wierzyłam. Ile pieniędzy wydałam na różne cudowne środki, ale gorzej już być nie mogło. Przygotowałam wywar. Drugiego dnia w toalecie zobaczyłam długie białe robaki. Omal nie zemdlałam. Trzeciego dnia, po raz pierwszy od 10 lat, obudziłam się bez ciężkości w brzuchu. Teraz chodzę pieszo do kościoła. Nawet przy złej pogodzie czuję się dobrze, gotuję obiady dla całej rodziny i robię na drutach skarpetki dla wnuków. Żyję, a nie tylko egzystuję. Gdybym dowiedziała się o tej metodzie wcześniej, zaoszczędziłabym 10 lat cierpienia i mnóstwo pieniędzy. Dlatego zamieszczam tutaj ten sam link. To właśnie ten film postawił mnie na nogi. Obejrzyjcie go teraz, zanim apteki i farmaceuci znowu go zablokują. Usuwano go już 4 razy. Masz 2 możliwości. Zamknąć stronę i dalej karmić te bestie w sobie, albo obejrzeć film i za 5 dni poczuć, jak to jest żyć w czystym ciele. Kliknij przycisk poniżej, obejrzyj przepis i wyślij go swoim dzieciom i wnukom. To może uratować również ich życie. Членът вече не става съвсем. Мислиш, че е от стрес, умора или възрастта ли? Истината е, че това са токсини в простатата, които са унищожили кръвоносните ти съдове. Слушай ме внимателно. Пий това сутрин, ако искаш да се отървеш от простатита и да си върнеш мъжката сила само за 5 дни. Казвам се доктор Сотир Марчев и обещавам да помогна да освободим всеки град и всяко село в България от страха на мъжете пред простатита и импотенцията. Аз съм лекар. Не проповядвам, не продавам нищо. Просто споделям истински знания. Нашите учени разработиха домашно средство, което възстановява простатата на клетъчно ниво и изчиства организма от причините за болестта само за 5 дни. Една чаша сутрин и още след 24 часа ще усетиш как тежестта отдолу изчезва. Проблемите с уринирането намаляват, сексуалното желание се връща, възпалението спада и идва истинска мъжка енергия. Толкова съм сигурен в този метод, че ако сместа от мет и корен от джинджифил не ти помогне, ще се откажа от всичките си награди и ще върна парите на всеки, който я опита. Това не е просто средство.
средство. Това са знание и наука, които пускат възстановяването отвътре. Нямаш какво да губиш. Не ти трябва да харчиш луди пари за лекарства, да обикаляш болниците в София или Варна, или да чакаш месеци наред за уролог. Натисни бутона под това видео и гледай краткото обяснение, в което лично ти показвам как се приготвя сместа. Отнема само 2 минути. Гледай, запиши рецептата, направи я и си върни силата. Ако не направиш нищо, простатитът ще остане с теб, но ако започнеш, той ще изчезне. Животът ще се върне. Решението е твое, брат. Членът вече не става съвсем. Мислиш, че от стрес, умора или възрастта ли? Истината е, че това са токсини в простатата, които са унищожили кръвоносните ти съдове. Слушай ме внимателно. Пий това сутрин. Ако искаш да се отървеш от простатита и да си върнеш мъжката сила само за 5 дни. Казвам се доктор Сотир Марчев и обещавам да помогна да освободим всеки град и всяко село в България от страха на мъжете пред простатита и импотенцията. Аз съм лекар. Не проповядвам, не продавам нищо. Просто споделям истински знания. Нашите учени разработиха домашно средство, което възстановява простатата на клетъчно ниво и изчиства организма от причините за болестта само за 5 дни. Една чаша сутрин и още след 24 часа ще усетиш как тежестта отдолу изчезва. Проблемите с уринирането намаляват, сексуалното желание се връща, възпалението спада и идва истинска мъжка енергия. Толкова съм сигурен в този метод, че ако сместа от мед и корен от джинджифил не ти помогне, ще се откажа от всичките си награди и ще върна парите на всеки, който я опита. Това не е просто средство. Това са знание и наука, които пускат възстановяването отвътре. Нямаш какво да губиш. Не ти трябва да харчиш луди пари за лекарства, да обикаляш болниците в София или Варна, или да чакаш месеци наред за уролог. Натисни бутона под това видео и гледай краткото обяснение, в което лично ти показвам как се приготвя сместа. Отнема само 2 минути. Гледай, запиши рецептата, направи я и си върни силата. Ако не направиш нищо, простатитът ще остане